Mwiriwe neza nshuti bavandimwe bakunzi ba Dr Senga TV nk'ibisanzwe nongeye nagarutse. Uyu munsi mureke tuvuge ku muherwe wacu Clement, uwo dukunze kwita amazina yiwe yose niyo nshuti ya Nick. Niyo nshuti ya Nick ni umukinnyi wa filime ubimazemo hafi imyaka igeze ku 8. Abitangiye cyane ko abantu benshi cyane batangiye kumumenya guhera mu mwaka wa 2023, akaba ariho yakoze cyane. Gusa we akaba avuga yuko gukina filime ayimazemo imyaka igeze ku 8. Murabizi cyane, abafana biwe muramuzi ko yatangiye akina muri filime za Nyakso ndetse n'izindi nyinshi cyane zitandukanye za mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo rero yakomeze kuba iciro ry'imigani kuri social media za mu gihugu cy'u Rwanda, aho abantu bakomeje kumwibasira cyane, aho abantu bashobora kuba bakeka ko ashobora kuba yakennye cyangwa se ashobora kuba yagurishije imodoka yiwe yaramaze guhaha mu minsi yashize. Cyane ko abantu muzi Clement yaba muri business ziwe, yaba mu gukina filime kwiwe ndetse no kwagatinga nta maplaka ajya agira. Cyane ko Clement yari umustar w'iki gihugu cy'u Rwanda, akaba umustar utajyuvugwaho na benshi, akaba ari n'umustar utarigeze wibangwaho n'abantu benshi cyane batandukanye mu iki gihugu cy'u Rwanda. Ariko gusa isaha abantu batangiye kumujyaho benshi cyane ko bari kuvuga n'amagambo atari meza kuri Clement. Uri kwifata ukajya kuri social media yaba Facebook, Instagram ndetse na TikTok, nta muntu uri kumuvuga neza. Abantu benshi cyane muzi ko Clement yakennye, ariko siko biri. Tega amatwi umva uko byagenze kugira ngo Clement abari kuvuga ku izi saha n'uburyo byagenze kugira ngo Clement agaragara ari kuvuga yuko yari mu kiruhuko, ndetse ko no kuba atarari gukina filime cyangwa se yiyandikira filime nk'uko byari bisanzwe, ko nta ruhare yarugizemo, ahubwo ikibazo ari abaganga. Mwibutsa gukora subscribe kuri Dr Senga TV, yaba dure kuri TikTok kora follow, Instagram kora follow ndetse no kuri X kora follow, kugira ngo mujye muhora mukurikirana ibiganiro byacu dore twaploading. Turabashimiye. Mu gihe Clement niyo nshuti ya Nick, we ubwiwe avuga yuko amaze imyaka 8 akina film, cyane ko twe twamumenye mu filime y'abandi ataratangira kuyaploadingira kuri channel yiwe, ariko we akavuga yuko amaze imyaka 3 akina film, ndetse ari nabwo abantu batangiye kumumenya. Uyu Clement niyo nshuti ya Nick amaze imyaka 3 akina filime ya uploadinga kuri channel ziwe, kandi akaba ari nawe muntu hano mu iki gihugu cy'u Rwanda ufite uruganda rwa cinema ukinisha abantu benshi cyane batandukanye, kandi ari n'abastar. Akaba ari nawe wirahiriye avuga yuko amwe mu magambo avuga abakinnyi be bavuga muri film 99% abari bo wayanditse, cyane ko filime za Clement nyinshi cyane akunze ku uploadinga kuri channel ye, ndetse akunze kupostinga kuri channel ziwe zitandukanye, yaba Instagram, TikTok ndetse na YouTube, ziba zavuye mu biganza bwe ndetse no mu bwonko bwiwe. Clement avuga yuko amaze imyaka 3 ataruhuka, ahubwo yandika film kugira ngo abanyarwanda bakomeje kubona ibyiza ndetse n'abatuye hanze yarwo. Clement yacize iminsi cyane agiye kwa muganga, bamusangamo ikibazo cyo mu bwonko cyo kuba ataruhuka, kandi akomeje kuryama saha make cyane. Akaba ari byo bintu byageze ku kibazo, yewe akaba ari nabwo abantu bari kumuvuga iyi saha bakabazi yuko yahombye cyangwa se yahagaritse akazi. Benshi bari kuvuga amagambo atandukanye, abandi bavuga ko Clement amafaranga yavanye muri YouTube icyo yakoresheje n'imishinga yiwe, gusa ngashobora kuba yaracitse imbaraga akaba yarabyiyoreye cyangwa se akaba ari mu nzira zo kubireka. Ariko Clement akavuga yuko atari ko biri. Nyuma yo kujya kwa muganga Clement, umuganga yamubwiye yuko agomba gufata ikiruhuko, atigeze atangaza igihe kizarangirira, gusa yuko yagiye kwa muganga bamusuzuma mu bice bigize ubwonko, bamubwira yuko agomba gufata ibiruhuko bitandukanye, akagenda akaruhuka mu bwonko. Akaba agiye kure y'ibyo yari amazemo igihe kitari gitoya, nko kwandika film ndetse no kuba kuri set akiri mu bwonko, ategeka abakinnyi uburyo bakina n'uburyo bahagarara, muri make uburyo bagitinga. Clement ntiyatinze kubyumva, yaragiye arabyubahiriza, cyane yuko mu minsi ishize nk'uko mwabibonaga Clement yari mu bantu bakurikiranwa cyane kuri social media yaba Instagram, TikTok ndetse na YouTube ku bijyanye n'amafilime yiwe ku macano yiwe murayazi. Nibwo Clement yumviye umuganga kugira ngo acungure ubuzima bwiwe, afata imwe mu mishinga yari yarapanze, ndetse no afata projet yiwe ahereza abakozi biwe ko bashobora kuba bayikora bagakomeza badahagaze. Clement akaba yafata ibiruhuko nk'uko yabitegetswe na muganga. Gusa ikitaraje kugena neza n'uburyo abakozi biwe barakoze cyane bishoboka, ariko ntago abantu bigeze babikunda.
nk'uko babikundaga iyo Clement yiyandikiraga ndetse yibereye no kuri set, cyane ko ari bimwe mu bintu byashyize mu bihombo uyu mugabo niyo nshuti Yannick twita Clement. Yamaje kubona ko biri kumushyira mu bihombo, akaba nibwo ari gutangariza abaturage biwe ndetse n'inshuti abafana biwe bamwe mu bamukurikirana yaba Instagram, TikTok ndetse na Facebook yewe na YouTube kuri social media za Clement, ariko basaba imbabazi ababwira yuko agiye kugaruka kubakorera ibintu byiza nk'ibyari bisanzwe. Nyuma yuko Clement atangaje yuko abo yeguriye umushinga wiwe baje kuwufata nabi ntibabikora uko abishaka, Clement nibwo yaje kwiyizira atangaza yuko agiye kuza akabikurikirana ndetse anasaba n'imbabazi bamwe mu bafana biwe bakunda filime ziwe, cyane ko ngo banamuhemukiye kuko amafaranga yashoyemo ni menshi cyane ko atigeze yagaruza. Uyu mugabo rero ni umwe mugabo utajya uvugwaho na benshi cyane kuko akenshi cyane aba yibereye mu kazi kiwe, atajya akunda no kugaragara kuri social media cyane nk'ubunyamakuru cyangwa se gutanga ibiganiro nk'uko abandi dusanzwe tubibona. Amagambo yakomeje kuba menshi cyane avuga kuri Clement, benshi bari kuvuga byinshi cyane bitandukanye, cyane ko hari n'abari kuvuga ko Clement agiye kurira indege akajya hanze. Bamwe bati Clement ari kugurisha buri kantu kiwe kose kari mu iki gihugu cy'u Rwanda, ashobora kuba agiye kujya hanze ndetse n'umuryango wiwe, gusa ntabwo ariko bimeze. Anatanga amahirwe 10% yuko mu byo bari kuvuga bashobora kubyizera cyangwa se ntibabinabyizere, kuko ngo Imana ishobora guhindura inzira Clement akaba yanagenda nta gushidikanya. Uyu mugabo niyo nshuti Yannick yubatse icyo bita platform, ngira ngo murabizi twese twamumenye kubera platform ziwe, cyane ko yubatse n'umuryango mukuru wa Big Mind ndetse n'izindi nyinshi cyane zitandukanye, yewe uretse yaba abafana biwe ndetse n'abo akoresha. Uyu mugabo asa nkaho nta mutima mubagira ndetse nta munabagira, cyane ko uwo bakoranye burya witwaye neza nk'uko abishaka, nta kavuyo nta businzi, ugakora akazi kiwe neza, burya ngo gutandukana biba bikubiyemo gakeya, cyane ko urebye abantu Clement akoresha ukuntu bangana henshi cyane, higanjemo n'abasitari benshi cyane batandukanye ba Regis, Baisha, bande, ngira ngo namwe ubwanyu mujya mubibona, cyane ko abakinnyi ba Clement uburyo barebaga uburyo Clement yitwara ndetse yaba kubahemba, kubategera ndetse no kubatunga mu gihe bari kuri set, nibwo baje kumwita Daddy. Abakinnyi nibwo baje kwitiramo kwita papa wabo ko Clement ari Daddy wabo. Ibi byakomeje gushimisha benshi cyane, binatungura benshi cyane, bamwe mu bakinnyi ba filime ndetse no mu bakiri bashoye imari muri filime babimazemo n'igihe, aho turavuga Papa Sava ndetse n'abandi bantu batandukanye. Uyu mugabo Clement ubwo yari yagiye kuri televiziyo ya RBA, televiziyo y'igihugu, ubwo wo bita Rakenze Imana ubwo yamubazaga nimba koko yenda kuva mu gihugu cy'u Rwanda, nta gushidikanya Clement yamusubije yuko abantu bagomba kwizera ko Imana ishobora guhindura amateka ya 10% nkaba nagenda cyangwa se nkaba naguma mu iki gihugu cy'u Rwanda kuko nacyo kintwaye. Clement ni umuntu, umwe mu bantu bazamutse mu gihe gitoya, akaba n'umwe mu bantu babonye amafaranga byihuse, ngira ngo murabibona amafaranga yabonye, mwabonye igipangu yaguze ndetse aza no kugura n'imodoka, afite amashop atandukanye y'aba restaurant ndetse na shop y'imyenda. Byinshi cyane mutaramenya ku mishinga ya Clement, cyane ko bimwe mu bintu yumva kubi ndetse no mu bintu akunda business, akunda gushora amafaranga muri business, aribyo bintu bikunze kumubaka umutima ndetse akunze kuba akunda mu maraso yiwe kuva kera. Ubwo yatangaga ubuhamya yuko oncle yiwe yigeze kumuha 60 ngo ajye kugura biscuit, kandi nyamara hari ahantu ngo bari babatirishije hafi y'iwabo agiye kuzana biscuit, kuko abana bamukundaga muri quartier ndetse n'abaturage, kuko n'ubundi biscuit bazimuheraga ubuntu, areba kuba yajya kugura biscuit kandi ubundi azifite ariko ahabwa ku buntu. Abona ntabwo byakunda, ahitamo kujya mu kabande hamwe mu bishanga abari baturanye, ajya kuba yagurayo ibisheke 2 ngo abitahane. Mu kuzamuka Clement atashye yaje guhura n'umugore utwite uri kumanuka ajya kugura igisheke mu kabande. Umudamu akimubona aramubwira ati wa mwana we ko kurebana niwe kandi ukaba ureba ko ndi kugana mu kabande nkaba ntari bwaje kuvayo, wamfasha ukaba wampa igisheke kimwe n'ibyo bisheke bya 2 nkaba naguha 100. Nta gutinza rero Clement yarebye ko oncle yiwe yamuhaye 60 ngo ajye kugura bombo biscuit, ahitamo kujya kurangura ibisheke 2 bya 60, atanze igisheke kimwe bamuhaye 100
asigaranye ikindi, asigana n'ijana. Nibwo Clement yahise afata umushinga wo kubangura reka njya kurangura ubundi nzamuke ncuruze nk'uko abandi babigenza, ko ndabona ari imwe mu bintu bishobora kuba byarya bikaba byaguhindura ubuzima. Nta gutinza yahereje igice cy'umubyeyi amugabanyiriza urugendo. Nta gutinda Clement ahita asubira mu kabande, asubira nayo cya gice kimwe ndetse n'ijana, ajya kurangura ibindi, arangije arataha ajya kubyanika ku mbuga y'iwabo, kandi ngo abantu barabikunda barabigura. Ngibi bintu bitajya biba kuri Clement, yaba gucika intege ndetse no kubabazwa amagambo avuga nawe mugenzi we cyangwa se amwe mu magambo amuvugwa nabi, cyane ko ngo hatajya biha umwanya cyangwa ngo abitekerezeho cyane. Ngiye mwe mukiri kumva nari Dr Senga TV. Nimba ukunda Dr Senga TV bimubwira muri comment, kandi mwibutsa gukora subscribe kuri Dr Senga TV, yaba kuri Instagram kora follow, TikTok kora follow, ndetse no kuri X kora follow. Ndabakunda cyane my fam.